تکلین راست. دوه برابرین گیانیین راستین را تبلیغ حوالتیا گیانی بپارێزن و جافکاریه به مامۆستایên خاپیرنوک را دور بسکنن. گاوا کو ام نامه کورینتی یا دویم دخوینن، ام ببینن کو پاولوس شاندیبونا خواد پارێزه او بحثا قاصدن دروین دکه. جبر ویه که پر منطقیه کو گاوا ام به پشتتر بچن وی بشه، ام ببینن کو پاولوس سری ده بحثا شاندین دروین مامۆستایên دروین dike û ka em bi wan re di têkiliyê de ne. Em dikarin sernavekî bidin vê beşê. 5 pirsên rêtorîk. Ev beş di Korîntî ya 2, 6, 14, 16 de tê dîtin. Bi bêbawariyan re nekevin bin nêrekê nerewa. Bêbawariyan re ew mirovên ku dijminatiya peyama mizgîniyê dikin mamۆstayên derewîn in. Dêra Korîntî di vî warî de di xeteriyê de bû. Ji ber vê yekê Pawlos pir xemgîn bû ku endamên dêra li Korîntê şandiyên derewîn ên ku ew li wir behsa wan dikir re nekeve tevliheviyê. Di encama vê yekê de Pawlos 5 pirsên retorîkî dipirse û ev pirs ev in. 1. Ji ber çi şîrikatiya rast di fesadiyê dibe? Ev nakokiyek mezin e. An jî çi hevrebûna rûnahî û tariyê dibe û dê di nava Mesîh û Belîal de çi tîfaq dibe û li vir bikeranîna peyva Belîal ew li ser îblîs dipeyve. Ji ber ku îblîs û pûtperestî bêexlaqî û gunehê li bajarê Korîntê gelek çalak bû. 4. An jî çi pardariya yê bawerkeriya ji kesên bêbawer re dibe û çi hemfikir bûn di nava perestgeha Xwedê û pûtan de dibe. Li vir behsa perestgeha Xwedê dike ew behsa bedena Mesîh dike. Perestgeh Xwedê dêr lê ew me wekî endama ji wekî perestgehên Ruhê Pîrûz bi nav dike û ew dêrê bi perestgehên pûtperest ên Korîntî re bereva jî dike yên ku te de mirovan diperizin xwedayên derewîn. Tiştê ecêb ew e ku Pawlos ji bo ku fikir û ramana xwe îspat bike 5 an 6 hevokên ji peyama kevin tîne ziman. Bi behskirina peyama kevin ew delîlek din dide me ku gelek ji serokên derewîn û şandiyên derewîn ên dêra Korîntî ku ew behsa wan dike ciho bûn. Pawlos di Korîntî ya 2, 6, 16, 18 de dibêje. Ji ber ku em perestgeha Xwedayê zindî ne, ji ber ku Xwedê gotiye ez ê di nav we de rûnim û di nav we de bimeşim û ez ê bibim Xwedayê wan û ew ê bibin gelê min. Bo vê yekê Xudan dibêje ji nava wan derkevin û cuda bibin û dest bi yê min dar nedin û ez ê we qebûl bikim. Çaxê em peyama nû lêkolîn dikin û li ser jiyîna Îsa difikirin, em dikarin mînakên vê corê duristiyê tevî serwerên cihoyan jî derxin pêş. Mînak jina zînaker di Yuhanna 8:3 de 6 alimên Zagonê û Ferîsiyan. Alimên Zagonê û Ferîsî kî ne? Ew rêberên olî bûn. Ew mirovên ku Îsa gotibû dirû ne. Ew mirovên ku berê xwe didin nîşan û bi tiştên derve pesnê xwe didin. Li vir di Yuhanna 8 de em mînakek diyarkar a vê yekê dibînin ku ez bawer dikim rave dike ku li Korîntê çi qewimî. Em vegerin ayetên di Yuhanna 8:3 de. Alimên Zagonê û Ferîsiyan. Pîrekek ku di ser zînê de hatiye girtin anîn û danîn holê û ji Îsa re got: Mamoste, ev pîreka dema zînê dikir hate girtin. Musa di Zagonê de emir daye me ku yên wisa bila bêne recmandin. Ma tu çi dibêjî? Wan ji bo wî biceribînin vê yekê gotin ku Îsa sûcdar derxînin. Lêbelê Îsa xwar bûbû bi tiliya xwe li ser erdê nivîsê dinivîsand. Niha dema ew hatin û jê re gotin
اف پیرکا دما زینه دکر هاته گرتن. پرسا کو دوی جه هینکرنا پیاما کون وره پرسین اوه. ظلامه کو هفکار زینای لکیه. جبر کو پیاما کون دبیجه کو دوی هر دو به هفره بینه برن میر و جن. ربرن اولی کارتن خواه اشکره کرن دوی واتایه کو وان نیتا خواه اشکره کرن. همه لبر چاون ایساین لگار. بگومان ایسا ناکوکی دوروتی دید. وی دست به نویساندن سر ارده کر. نها ام نزانم کوی چه سر ارده نویسان. دبکو او ناو ظلام هفکار زینایه و کو جدیمن وندا بوین. یه دبکو یک جوان کسن کلور راوستیان به. اف احتمالا ام نزانم. لی مسیح لسر روی ارده چه نویسان. بگومان او تشتک بو کوش شهدیا سوجداریا وان کر. و مسیح نویساندن خواه بردوام کر. نها ام دکارن سر و یکی تخمین بکن نمونه دبکوی ناو هر یکی جمیرن دوی بویاره دا آمده بون لگل ناو جنا داوی کو پیرا بو کو انا جنا یا قانونی بو نویسانده با. تشت عجب اوه کو دوکا چیرو که دبیجه داموان ویا بهیستن دست بکرن و جین کالا پیر حتی یه پاشی یک بی یک درکتن. ایسا تنه ده جه ده هشتن و پیرک جی ده جه نافدر ده ساکنی بو. ایسا خواراست کر و جویره گود پیرک کان او مروفین کو ده سوشدار دکرن. ما کسی دارازیل تا نکرن. او درکتن وندابون و ایسا گود از جی تا داراز ناکم. هر ایدی جنها پیوه گناهان مکن. یا کو پاولوس دنامه خواه یا دیره کورنتی را گوته بو لسر دوروتیا کو دناف شاندین دروین ده هبو تام اوه. چاوا کو شریعت زان و فیریسی ده داما ایسا ده دکرن او ده همان گناهان پرستیه ین لباجار کورنتی ده هبون. جبر ویه که ایسا او قاس هشک بو کو سوجدار دکه وان وکی درو بناف دکه. زحمت کو مروف باور بکه کو مروف دکاره او قاس درو به لی اف راسته. و اف ماده به پرساج بو رامان و برسفدانی. ما مستین دروین به چه آوایان دکارن که هن خریستیانان بخابینن. از دوی باوری دمه که جبو برسفا وی پرسه دوی ام پروردهی که ام دبهیزن برنگک یک گرتی بنرخینن. ما مستهنه که مسیحینی راست هین دکرن لی ده همان دمه ده هین کرنا نراست هین دکرن. جارنان اف هین کرن راسته بخاباندن الگوری خواه کریه. میناک ایرو ما مستهنه که مسیحینی ایسا خلاصیه ددن لی دبیجن داخواز خوده که هون قط نخوش نبن. براستی پاولوس نخوش کد و ویش خدان خواست که وی نخوشی را که خوده گود نا اف پاولوس شاندی بو سه جاران جه پرسی خوده جه را گود کرم من بس تایم. اف هین کرن به تمامی لدجی کتبا پیروزه. هن ما مستین که مسیحینی هین دکن لید همان دمه ده داخواز خوده دکن که هون نه بلنگاز بن براستی او هین دکن که داخواز خوده که هون دولمند بن. اف تشتی که پاولوس را قومی به تواهی ناکو کن. به احتمال که مزن او جی بلنگاز مر. جغینی کنجن که لخوا کربو تشتک تنبو وک شاندین دن. لبوری وی هین کرنا تئولوژیک که دبیجه دوی باورمند آلی آبوری و دولمند به. دوی ابو که شاندین ده همه مرنا خودی دولمندیک مزن و بالملیاران بونا. لی پرانی آوان دما که فقیر بون مرن آنجی هندک بون. مثلا حسانا ناکوکی لور هایم. او تشت دبا صدما که مروف پر شاش دبا که ما مستین که مزگینی راستین لسر ایسا هین دکن هنه لی ده همان دمه ده هین کرنا دروین و نراست هین دکرن. ما مستهنه که هین کرنن راست هین دکن بکیمانی او لسر مجارا خلاصیه هین کرنا راست هین دکن. لی هین کرنن خریستیانی هر جوره قانون بونه و ارکان زیده دکن. و افتش جمینا فیرسیان دبا وکی پرده یکو گناه وان
این کسانه دپیچه. گر ام وگرن و سر دین کومن دیروکه ده لکولینان بکن امی به دگلک روشان ده ببینه کوری برین و دامیزرین وان وردایان و خوده به اخلاقی بون او پر مخابن و خمگین. ایرو گلک ماموستین دروین هنه که نه خودی پروردهی راست به آمایه که برفره و یک گرتینه و اوه گویا که دوی ام پر هشیار نبن و بوته آوایی پیره نبن شیرک. نها پشتی که ما اف گوتن ام ببینن خواه بینن بیرا خواه که پاولوس نزانه که ام ده دنیای وقتینن و دجمناتی آوان مروفن که هنکرین دروینن. لیه که وی هین دکر اوه. دوی ام هشیار بن و لسر هنکرین که ام دبیهیسن هشیار بن. دا که ام گناه ندن ماموستین دروین که ما جره دار دخن. چمکی اگر ام بوان را ببن هفپار دبا که او ورن خاپاندن ببن یک وان. و اف بنگاه وی را گزه جبر وی که جاره کدن بینن بیراخه تکلین راست. دوی ام بره برن گیانی این راستین را حوالتیا گیانی بپاریزن و افکارین به ماموستین خاپینوک را دور بسکنن.